Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajila kalapan pawe kajing tebet haka online National Kettlebell Sports Championship. Kebalapun kot dangshan hagua, haka bakalawan haka kedan kebaar, bat bankur barok kat lai teli kitakma. Kini kikan thop de khandai teli kitakma ksiar, lai teli kitakma rupa, bat gawai kitakma nong. Kini kikan huan ya lekai kajila kalawan hadiah ni ke Maharashtra, kebalabat ya kedan bah kledo, kat bah ke Uttarakhand, kalawan haka kedan kebalai. Kajing job bapala jong ke Meghalaya haka te kajing yakop ke pen-i kajing kieu haka te kajing lekai kettlebell. Haka kajing yakop jong ke one arm 10-minute clean and jerk. Kidong ya lekai kajila kila kure bun teli kitak maksiat. Uba Brian Walang, Manish Sobar, Stevenson Nadu, Yan Kupar, bat ke Enifa nongkenri kila kur mar kawai kitak maksiat. Hala kijong ki kerdan. Ya kita kemarupa lakur de ke Kathy Marbanyang, Kathy de Cruz, Persara Thankiu, bat ke Kenjai Mon Pedak. Hakiwi pat kijing yakop ke Sonia Langsti kala khuri kata kemaksiar. Haka kijing yakop 12-minute military snatch. Kadba ugagan deep sing. Ula khuri kata kemaksiar haka 10-minute snatch. Keba pendap syuk-syuk kijing job jong kejela. Coach jongki Sandeep Sharma. Ula khur arteri kata kemaksiar. Haka kijing yakop 10-minute 24 kg snatch. But 30-minute 24 kg snatch. Kani kijing lekai keba kham kerpang jong u. Kala penlong ye u ban yo Rung syakalimpung ye lekai Kettlebell World Championship. Keban selong habusto RCZO Itali naduk ke Santarik haduk pratarik ujelio menta usnam. Laban kedua ba coach Sandeep Sharma menshwa ulakur ya kata kemarnong nak benta ke India ha kelimpung ye lekai Kettlebell World Championship ha Hungary ha usnam ajar pulai bat ula beteng biang ye gejing job ha Poland ha usnam ajar arpusa.